Tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain chi bai le vek ule ton chum video chuan atak nge ya thil thleng be chana siam movie lung chhia thlak tak mai ti ila en kol na dik lo hi don ve pal theni ti ti chiang em tu brain on fire ti hi to kim taka thlira ngai thak ho zoi zoi na hun ilo nei liang umyang Suzena kalahan hi nula kumsom ni pakhatu upani in nula bright le ma ni lu zo ve takania New York Post journalist na thok mekin mahun eng tak nei mek nula chelo le kum nuam tak ani bukani bial pa fel tak Steven nei bukin atho puinu Margonian po hian anin partner cha em mai bukani Steven po hi musician thiam ve pa ngai tak ni in atho na hmuna chuan Suzena po hian atlo ve chin nge Suzena I birthday a po Steven at sukal ve in anu le pa rona le tom tenen chuan avoi khatnan anin mel shat ve a tin Suzena nu le pa te hi in chen to ni in nupui pasal shan ve an nei to bokani in chen to mani se anu le pa te baka abial pa kianga hun amang thei chu Suzena po ahlimin aphur wiawani Mahse le maktak mayin chutia hlim le lom em maya an omlai chuan Suzena chu engi motak hian ronmol tatlatin adik thei ta reng lo mai le abul vela thom engma chu chemu mal thei lo zuin an hlatial tiala Mahse re lo ti nuwa chuan ngai ron ovele hlawin phur takin kek te chu akat zuya a om ero anuam lo zui hle a hnalama la an boss Richard ta chuan Senator interview tura ti in ani po ahlim viau Mahse re lo te nuwa chuan ron dik le don talavin thom a shemu mal le thei to lo mang ang taka umlai chuan a ma ang buk khan a ron zia om chho vele mai Mahse om nom na chi ani to hau chuang lo a hola ma te po adik lo na makdang lam zet kharon chuak le in angai na a shelo kher mai zana te chuan a tak taka om ni hau lo thom makdang lam tak tak shia in abul chi a nari te chu shevelin akut te la chu an chomol vek to a hemi nu phei hi chuan tal buai zual tol tolin mangchia cheng ang main a in che to ani abial pa Steven po ngai sakna chang she to lovin a choro lo so to cha hle akuta te chuan ran dung se na muam ma mutlatin margo in engma omlo ati chung po in an omalom ti in achang ve chung mai boxi an boss Richard ta po achunga chuan lom to lo hle in hun tiam chunga report pe fel tur nidang ang lo taka ala pe fel man lo wang chuan akhak ta nek mai Richard ta chuan I article nung bera po khan typing mistake inga lutuk ti in a hauzuya Mahse anni man mek chu engni bernge ani ti po shang to nuai lo pon lam landana chapa ngai vek chungril lam buaru zek to Suzena itchuan an boss thu soi te po chu shasha hlei theilovin thom dang ashiat nan zela abuai ni ti point shang to lo hial zok khopin abuai to zokani office meeting poimo tak anne na po Suzena itchu tlaile pang to in an boss chuan senator a interview don thu chu alo shille a theinghil to lo turin atibok Mahse Suzena chuan an boss thil soi chungchang po chu engma ashele to hau silo Suzena mang ang chuan abial pa Steven ate chubia in thil omdan ashila ani chuan penchong hai hotvel mai niang ti in alo ngai serious sakwak lo zui atopa chuan Suzena ipo in doctor chu panve tange in a omdan velte uluk taka ashil zonu chuan doctor po in test ngai shang te chu test chirin uluk takin a endika chanchin ashat ma chuan Suzena ipo in lama in khungri de urot chu tumma se adin mun ero a chalo zwal tul thung si tuifar kau ri te chu abenga cham tlatin an chekwal vel ngiala an engtep ma chu tuifar tur khopin alo lik der mai box silo chuta a doctor chuan laron kol zuin engma thatlo na anei lo thu alaron hril zui apa toma po in tuilik an omnge omlo ti vel chu chekwal sak vengial ma se engma a mu ve chuang le box silo tin alandana chuan toma hian a fanubial pa
Steven kha makpa atan a I chia lo bokani apa thla fel nu in Susanna chuan lu le mai chutumin apartment kong khar te chu a hai tanok nok mai hei hian adin mun chato lo dan chu atar lang chiang viau nge nge atuk chu senator a interview ni tur chu lani zuin engma alo cheto reng reng lo zui senator zok chuan lo ngak reng to in alung oi to lo hlebok Susanna boilu tuk po in interview hlei thei talovin apa ngai lo mel em awang chuan senator po achuak taw tangong ngong mai le thil thleng chuan boss Richard ta po ati sange mai Susanna chu drugstia pu in ban mai te chu adu rum to a achianu chuan Susanna thlawang chulo hau sakin chance dang pele sham turin alo ngin saka Richard ta po in achianu mai eng aza em wang chawin apum ta shamani heti mek lai hian Susanna idin mun ero chalo tualin thom shang abenga chuan an renga mule malpo nei thei to me ulo tlai khat phei chu abial pa ne na an omdun lain aron kai ta thut mai le Steven chuan damdo ina kalpui ngalin anu le pa te po an ron thlengrang hle adin mun ngai to in anu le pa te chuan ama a omtir lo chu cha asya in Susanna itsu anu ne na khosari turin antia Mahse chutia anu bula akhosak nu po chuan Susanna idin mun chuan thatlam apan thei ta chuang haulo ani telin abuai tul zok ni in alang mo mai boksi chun chuan ei lai te chuan thu in ka puk cho lo tak soin ati ti na samaya athu soi chuan omzia emaw ko tum tak ngial po anla nei der lo zui chuti mek lai chuan kai le ta thutin damdo in lama bok an kalpui le a doctor te la chuan aum dan chu zu in na satwang emaw cherna damdoi eina satwanga te chuan lo nga yin ti vak ngai na shelo tak chungin an lo ho tir le ringot pangai takin na te chu hankal vele bok Mahse adin mun chuan zualam pan na satak zeto in ama mel nge po ashetalo chu chuan na sataka ti buayin amanga anga achang le chapin achang le anui le ang bok boka an boss mang ang po in achol tir ringot nge Susanna chuan psychiatrist panin ani chuan depression chikhat bipolar disorder ani arin thu te chu lo soin damdoi te chu lo chu a Mahse Susanna eroin chu aring ve thei hau lo thunga hei wang hian adam doi cho te po chu a ei du talavani an fanudin huna wang hian anu le pa te po an rilru a ha chin me ple apa bula omvele zok se achat pui deu an rina wangin apa le anu pui te kianga chuan an omveren rona Mahse azia chuang haulo chan nei lova thin rim chiamin apa nu pui te chu atong tamai ama enkol tu doctor la chuan Susanna in na chan chu a heu wangte a party na sachin wangle zu wanga chuan pu sham latum zuin chu chuan anu le pa te po ati save zak mai kan bula khusa a rui thei thil ati ngai lo di hi chiang takin kan shia ani tia an chan let ve fak ta ka wangin doctor ti ngai na shelo po in test shang te chu an be le tangota Mahse mak tak main result te chu an chavek zel mai boxi ani damdo ina aom nu phe hi chuan Susanna ichu achoro lo zwal dewa niu sa te chuan achung chang an puang nia chetlatin doctor te po chu aring thei tolwa doctor khani bura phe chuan hospital hi kata na himmi alo kachunga thil chalo ti tuma nurse ho in shil ru thom te hi kashavek theyalom atita vela doctor khani po in a deuh to ni shiatna anei pha hial hemizan phe hi chuan damdo in chu him lo tlatangai Susanna I chuan aruka tlan chhuat te chu tumin an mu man hlem wangin an chua ke le thei sham doctor po in Susanna I chuan Rilru lam filzan lo na ane nge nia asya thu soin psychiatric ward lama da mai chu atana chabir ni in asheto hial toma eroin afanu chumi a Rilru buaya ngai thelovin kumsom ni pakhat malam zong khan engma har satna ane ngai lova tuna taka adungo tho om lo ti in mia enkol chu arem ti bik ta hau lo mai le Steven po in abial nu Susanna chutlo ve chinin akal san ngai hau lo tur thu shilin anem ve na sa chin hle atan hla te chu record sakin angai thak ti le china
hei chau hi Susanna itana khovela ala cheng ve reng ani ti shatir tu chun chu ani mai to bokani din mun chebera po Susanna ichu akal san hau lo wangin Susanna inule pa te po Steven chunga hian lom le in apa po in angai na ve to hle Susanna din mun chu alangai reng wangin doctor te po in test shang chu an nei le ta a Mahse engkim mai chu ala normal vek tho bok si acha nu po in Susanna ichron tlo ve in a tho pui ten an ngai to hlom zia te chu shil luama Mahse Susanna ichuan tongkam khat ma alo belovin asha chuak zo to lo te po ang ma zok Dr. Rolte beidong po in Susanna nu le pa te chu ti puin test he zong kan test kimber to a result a chavek book si chuwangin psychiatric ward lama indalu to mayang u antileta to machuan rem tilo na saviawin kan fanu hi athimek zo kani hi atitwar tora Mahse doctor te chuan in fanu hi ti salama chuan a shisel chapa ngai vek engma diglo na le fel hil na anei lo thimai tur po ani lo a shisel na acha indu ani chuan ni reilo te chukan en kol le anga Mahse azia om theilo chuan ti thei kan nei to lo an lati mak zui chutiang po chu ni te ring sila Susanna ichu ala zia om thei chuang lo zia om an hekin biak thei po ni to lovin avai vek to a ake po a ding thei to lovin engma ani to lo zok hial mai he adin hun hian abial pa Steven a po tinatak zetin Dr. Khani bula chuan sheom ati zia ti ashilve a Dr. Khani khongai lutuk chuan an senior Dr. Najar puina chu ngen tumin apan pha taroi mai Susanna i case maktak chanchin asya nu chuan Dr. Najar po in pui chuin huam le in Susanna i medical record shang te chu abi zui thuaka Susanna i chu mubokin ahnar khoi tura ati chuan akut veilam ahmang ti ahmua kalpui atum chuan akeding lam arin zok tumin achang na sa hle ti ahmule a ake veilam zok arin don chuan atlumai don ani ti tenen lama asya nu chuan sanalem azia tirle a Susanna itsuan number ho chu veilama avek aziak ti shile in heta chia hian Dr. Najar chuan Susanna hian thuak right hemisphere lam chian launa anei ani ti shethiamin chu awanga amit khomu te athil mole sha te po danglama asanalem dro ang chia engkimin veilam ngir tavek ani ti chu ashethiam ve chia bok Dr. Najar chuan tumi ale Rilru kim lauma in hetiang zong hian sana anziak ngai lawang ati awang chuan fanumi ale Rilru kim lau nei ni anga lau in ngai to Susanna nu le pa te po chu an thota huai mai Dr. Najar chuan uluk taka vil chhauzelin athluak apa ngai le theinan thluak biopsy titurin ati a Susanna hnena chuan khata khani omti kashia ania nangma Susanna kha kan mu le nge theinan engpo kan ti donia ati a enkol dam nge chu atum ru hle in a confivial pokani brain biopsy changa alandan chuan Susanna hian thuak lamnat na wang tak NTMDA receptor encephalitis anti chu aveni ti shat chwani in Dr. Najar chuan chutiang nat na tho dan rap thak zia chu soi chhun zom bokin thuak kang ang hi ani mai aom zia bera chuan Susanna taksa te vek hian athluak hi ti chia tumin anbe tin ani ati tol nge Dr. Najar vek chuan nanna hlau om tak mani se shat chwa ma ani chuan enkol dam thei ani a Susanna po shat chwa ma ani awangin adam le ngei don ani ti hi za asom kwa zetin kachiang ani ati a athu soi chuan Susanna chung te po atilom ngei mai Dr. Najar chuan engma po la chelo Susanna ichu bele in ka muto chiania o ka zong muto che treatment ila anga idam le ngei do ne atia asoi angein reilo te nuwa chuan Susanna din hun po acha chhole to hle thil hote te ke kalte chongte nui dan te engkim mai chu zir thale ti vekin atopa phe chuan dam vek to in nga ya o chhole theita heti la hian arel rukap reng tu anom tatlat mai chu ama ang chia nat na ve mi engzat nge omanga mi engzatin nge enkol na diklo donga mi a emoti a mi a ward lama anthon liam engza tak omang mo ti ringot mai hi ani
thlasari aliam le nu meu phei chuan har sanna pakhat ma nei to lovin Suzena itsu adam chale vek to a na po thok chan le thei to in an boss Richard tapo in alom pui le a athil ton chung chang lom tak mai chu article aziak ngei turin thuron ape bukani an ho tu pa thu zoma article zia chuan nga event a hlo ema wangin Suzena chuan article chau ni lo le khabu pui tling nge ya zia chu cha in a sheta a ti chuan brain on fire te le khabu chu ziakin atlang zar zuita ani data achanga alandanin akhovel pumang hua po in Suzena inat na ang ve hi mi zani som pasari vel chawan oma Mahse hele khabu release ani nu hian anat na ang ve chu khovel mun shang shanga anlo tam le ani ti sha chwani in mi sang chuang fe mu cho ani phazui bokani adam chian nu khan Suzena le abial pa 7 te po in nei ve ta in ama en kol tu doctor na jarnen po chung khat ang maya om zuin anla in me sha chazui le ani ni kan thiam lo thiam kan shat lo chetu min en kola min ti dam thei tu ani miawa wangin medical doctor te hi kan ngai sangin kan chung en veka ni Mahse eng tak sabor somna chung changa poni se treatment diklo pek pal emo nat na diklo zok input luk pal na awanga en kol na diklo dong dam lo hi eng zat tak nge omanga eng zat takin nge mualiam pui to angle eng po ni se tunchuma tan chuan khati chin kha nileri mai sela video le pek alo chwale ma chuan tlang au channel lo thliu chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule